Kipulit ke Umiam Police Station kila penlait im ya kawai ke samlalut halat umsaw kwan Ribhoi District hadin bakalayo jingtip bakaladon ke jingkeno bakala syara bor hawai ubriu badai ukong kensi ujongka. Ya kete ke samlalut layo ban pelait na kawai ke kali Maruti bala keno rakbor daute ubriu bala tip kerteng kumu finance Chester Paryong bat habala kem yu la kurup ru ya kete ke kali ke badan new register number ML05U ar nyo iwe nyo haga janmir jongka arp saw tarik risau ar hajar arpoar halat umsaw kwan Ribhoi District. Katkum kate ke jingja la keno bakate ke samlalut kade ke bathumu banlet syakawai ni jaka puli jongka Mairang East and West Khasi Hills daga basyong daga kali jong uteu breu henry uteu rangba haga jaka banlet on yaka sya Mairang ulakit penban bak yaka daga baong banlet sya Shelong bat pendong kampat daga Surak Klau na mau maram banmi syalat umsaw kwan Ribhoi District. Kate ke samlalut habas ngop her ke rukom ya lenti nalor bakala keno bola jerong ketiru yaka hagi benta ke surok kenja balong Klau komta kala pentip syaki bahayeng bat paralong bagi neru kila pentip syaki bor pulet Hamairang bat klam penslam ki bor pulet kila pentip syaki pulet ke Umiam Ribhoi District ki bala pen up shrep bat yo kem suk yu teu breu bat yo pelait ru ya kate ke samlalut naga keti jong u. La penlong ye kecing tokit bat hadin la IT no syaki pulet ka Mairang PS ban penlong ye kecing tokit ki ba company halor kani kecing ja mene ong ngapa ka justi mene tengok ngin terang su Mairang balalu tung su ngiau ka en ka wi kon bi hayu para trai di akmi ka ong ngak kemi ong ling no la sai tengah ka ong yu en ong surat tu bila sa Mairang ka di no mentaruh lire tengah dengan di belang di tre Paryong lap pening dengan pai Wal pai ko yung ko lai ba je lai sting pai de ratin teo de khin di mantas ngoi ka moi di merwe sa tadi pasenjam ne ka di bayo ka di ta bos ne ka yo ta hadin te yi khin pa ho ngong sa phun jen ni ko ta hadin ngong en chet yus ne ta ka sme de ngong na ka hayung ngong en men ur pai ngamare hayung ka ang sme ko hana kana pi ka kerkleng ka phun ka kerkleng lui kai keren rap kata kapur katut kali dumdam tengah su wanda we kali ong yaya di Mairang kan di Mairang makanang ngan le nu hanu ngan ditut hadin ngachukun ko bro ong bro ka kon nga kalong tang ta ti hanu ke en nga tikrap wo khidi ata yung wai Mairang ti wai Mairang ngato hadin pun dengan kena mubai nga ke tikrap tiga lut lah tung toy ke sedangnya pun mubai tu we jadi yang kata ujian ngabaka no ngakului kon ngabli hu hirai Mairang ona pun bor diasor ni dei bersa basyong kakini kapakiaw dong tu kalau ngas paratra tingi berabor unga ngali denter buni ariste denter tingi tu ko bahaying ni dei bersa de itu kakiaw dong tu kalau ngadi paratra finance Chester Paryong Mairang kemana wanut yang bahaying nang don ba hadin no tengaro ini kan bos sila jong tambal pun ni bahaying ro kumnungan lek sadaya pun giwe peteng hadin sa pun lang tu men ngas rang basa ti numer ngong ya ba yalik lang hadam bala ong bala yo ba pas awan Abdulawan lang bahaying ro ti ngamurwe lang ite dan ngamurwe Abdulawan lang kendaya kedenang kejing itu tengah ning ada di bang adon tri tengah yo tengah penjing antat tatip akan dari baji ni kan lu ngal kalau teman tu baji dah dai ba yu pe ni mo bang adon kan ba kun mene